បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាមកកាន់កម្រងឯកសារទៅលេងស្រុករបស់ខ្ញុំ and I hope you enjoy this vlog. Join my mobile but she's vibe cop sorry mà bạn xôm xal mà vibe lòng fresh vào đó nè. Hey bike. Hey, this is me after dressing up like a cha. Nè. Dạ xôm xal pinh tí vậy. Không mơ sợ. Yeah. Nè lột dây. Hello. Xôm xal một best friend này. Bạn xì màu với dây tới chào bạn. Bạn đi cầm áo đôi nè xôm xal cho bạn ơi. Chúng nghe rõ thật luôn anh tao về chợ chắc không lá. Is it because they have style that made me look old? Like done and so they mon look the wing. Rồi nè mày dây ta nè rồi smile cái bay chấm cố nè but let's go to Chahai. Let's go anh có Hi bro. Yeah. The next day. Well, move on to the next day where I ទៅវត្តដោយសារតែម្សិលមិញទេថ្ងៃមុនវាមានធ្វើអញ្ចឹងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតគឺទៅវត្តមុននឹងតដំណើរយើងធ្វើការដាក់នំបញ្ចុកជាមួយទឹកសក់ត្រាំមួយឈៀតចយមកតោះទៅទៀតទៅវត្តទៅទៀតគេក៏យើងធ្វើការទៅវត្តទៀត What the So basically នៅនឹងគេដាក់លក់របស់អីតាមផ្ទះគេដែលដាក់លើកៅអីមួយទៅលក់របស់ផ្សេងៗដូចជាចេកដូចជាខ្នុរអញ្ចឹង Yeah man, that's my hometown. មើលទៅទឹកមកដឹងហើយថា condition ផ្លូវប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអានេះវាមិនមែនខែភ្លៀងអញ្ចឹងវាអត់សូវអីមែនទេវត្តប្រធាននេះលើតែឈ្មោះតែអត់ដែលមកទេនេះលើមកនេះនៅត្បូងឃ្មុំយើងជិះពីកំពង់ចាមមកដល់ត្បូងឃ្មុំចឹងនៅនេះគេមានរូបចម្លាក់មេតបទាំង12ដូចនៅសៀមរាបដែរហើយឥឡូវពងពយអមើមេឃភ្លៀងទៀតនេះអត់យល់ទេនេះគាត់ហ្នឹងហើយ Mr. Base សុខខ្មែរតែខ្ញុំបានរងថ្ងៃបានច្រើនជាងគេទៀតឈៀតចយមកបាទកំពុងជិះមើលទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងសប្បាយដល់នៅវិញខ្ញុំកំពុងទៅរោងតនកម្មហើយបាទ Yep, that's the punishments I got. I said ស្រុកខ្ញុំគេធ្វើតែអញ្ចឹងឯងឃើញគេលក់អីនៅមុខទេអត់ហើយពីច្រើនខ្នោហើយនឹងចេកហ្នឹងឯង Oh yeah ដោយសំមួយដងឲ្យតែឃើញព្រះអាទិត្យលេចស្អាតដឹងតែទីងកង់មកជិះហើយកាច់កិនអត់ដឹង Hello
Oh my god. Bù Bù bơ nhau mặt con ba mày nè ta tự bồn ghê nè cha tự dục nha Yo, 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 yo. Bà video về dục từ xa ngay này miền này phơi tê tăng bị bật máu ở miền phơi ta lỡ mạng nhung của bông tài clean không không chẳng còn ai nhung chun đây vậy ta chơi chơi switch đuôi trái tiếp nữa bà cứ tha chun tam nông po bà cứ chun po tới rom cho mỗi cái đây bà con bồn hay ấy mà wow bà sẽ dạy nó ngày tí cùng vậy mà sáng giờ hai rồi đông hành cả mục tiêu so today hành cái tiền một đồng ta sẽ miền ở space anh nhỉ tại đi cầu tiền cầu cổ what's up so it's time to review so basically ở sau miền ấy để nó cầu nhau cứ miền cổ con câu ạ số mùi sạch ấy kế để che tại clean tu bây giờ biết trái cái đời cô what does cow say more anh ấy cứ chưa làm một nè fly làm một you see khơi nhất anh đang làm một nè đi thông tại vì con tôm này nó xây này lòi để anh ấy swai đam swai ní đừng có ca vào má này toàn khơi miên fly đi ta đam swai ní dú ơi tăng nơi không anh có ma phiếp rồi ở nơi fly nè nhưng bây nhà ăn mùi đấy anh ấy trồng gốc số búa nhưng fly tập biết thế nè anh ấy trồng gốc chụp bả ứng anh lúc đam chế mà to ở xong cái đấy rồi bỏ ta nhóm trong thế này chui ra long rốt thế với châu ta đang nào cô ấy trong thế đây trong thế nhiều anh ấy bị ao nhung lên vì ao nếu mà đây là ao nhung lên vì ôn bóng slash ôn ta ôn kịch chẳng phải ta ôn không ôn sắp đấy với cha đã bao mà mặt đó ao lên vì nè phải nhò chỉ nói mà nó thôi rồi lăng thế à ok nè chia rồi chia ôi khai ấy nè nè mới show tam ná đây ok những đò to này máu những đạn này máu và những feel free to enter đừng chỉ cá chơi cái nừng ní sẽ cái đàm vỡ tắc ấy not really họ đăng này đàm sẽ cái đăng vui vẻ không lời lớn đấy bà anh ấy gồm đăng này vậy tức chúng có đã đàm chơi kìa oh my god ta hả vậy khơi như ron ai vậy
ក្រោយពីរករត់តែអស់ចិត្តហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការរៀបចំខ្លួនទៅជីកង់ក្លុកពេញភូមិតែហ្មងអរេជីកង់បានសបាយតាចូលមកកង់អូ shit ហើយយើងជី5ថ្ងៃប្រហើយទៅទៀតហើយមកធ្វើការបត់ស្ដាំទៅចុងប្រែកបាទអូស្អីនេះអូចាខ្ញុំមកយូរហើយណែបុឋាននឹកខ្ញុំហ៎ជួយថាបើខ្ញុំជោគតែម្ដងបាទដល់ទៅវិញខ្ញុំ heading back បុឋានទៅវិញហើយបូទៅហើយបាទខ្ញុំស៊ីហើយតើមានត្រីសាល់ម៉ុនអីបានស៊ីតែបូ Snow text I don't miss snow text អូយនេះមើលមិញមើលនៅឃើញដាច់កន្ទុយផ្នែកតែម្ដងអូជួយមកអត់អប្រូអើយហត់ដល់ហើយក្តៅម៉ោងចេញតាំងម៉ោង1ប្រហែលបាទមានអារម្មណ៍ថា vlog ខ្ញុំគឺ boring មែនតើដោយសារខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវនិយាយអីតែអត់មានអីនិយាយតទៅសោះបាទអូចាំមកវិញចូលឆ្កានេះផ្លូវទៅឆ្កាឥឡូវយើងចូលវត្តបន្តិចសិនចូលវត្តសិនវត្តគេរៀបមានពីងនេះតំណងហ៎មកលេងកាលពីក្មេងនេះអូតំណងឥឡូវណាឡើង peaceful បាត់ហើយនេះគេរៀបចំត្រៀមសង្ក្រាន្តតំណងនេះប្រពុតបដិមាអូនេះសវណ្ណសាមនេះរូបចម្លាក់សវណ្ណសាមហើយនោះយៈអ្នកបាញ់សវណ្ណសាមមកហើយណាបាទឥឡូវដល់ពេលដែលយើងត្រូវជិះចូលកន្លែងដែលយើងគ្រោងចង់ចុះហើយបាទនេះលើនេះទៅហើយអូទៅហើយអូ shit ជួយមកធ្លាក់ក្លុកជួយមកបើចង់និយាយថា that's just my reaction so កុំប្រកាន់អី if you all ប្រកាន់ fuck off hello baby បងស្លាញ់អូនជីកបកទៅវិញមកយើងមើលកន្លែងនេះបន្តិចមកអូតំណងនេះគេមានអារម្មណ៍ថាកង់ធូរទៅ vlog បែប introvert ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកណាចូលថតតែផ្លូវបានបាទឥឡូវជីដល់ផ្ទះហើយបាទតែយើងកុំចូលផ្ទះខ្ញុំមិនចូលផ្ទះទេយើងជីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតSo Mike need a little rest. Pop up. No, I kind of have the feeling of going down to that bridge. Nè, trong the Aspian này. Tại được sao hiền mà chứ con trai con đi ban ở trong đa cầu một tích. Bà bạn nào bị chọn được tầng
ឥឡូវយើងបានទឹកបើហើយឥឡូវយើងធ្វើការដើរទៅក្រោមបាទ អូតែស្បែកស្តុកខ្ញុំតែដល់មើលហ្វយមានទៅលេងមួយយើងទៅជួយកាពី បានធ្វើការឡើងទៅវិញបាទ ច្បាស់ឡើងមិនស្អាតទេខ្ញុំខ្ញុំតែចូលទៅ យេមួយម៉ោងត្រឹមហើយ I got home Beep beep. after taking a little nap ឥឡូវខ្ញុំទៅផ្ទះគ្រូជាមួយយើងបាទ Yeah, he's the same guy and he's like our personal driver. So basically ខ្ញុំដួលហើយវាឈឺដៃ and as we all know យើង Cambodian គឺតាមានបញ្ហាអីគឺទៅគ្រូខ្មែរ and I also make this move so yeah ទៅវិញលេងបាល់ឲ្យមុតតិច លេងអត់លេងមិនកើត ទៅវិញបាល់លេងអាខ្លាំង ខ្ញុំកីឡាករល្អប៉ុណ្ណឹងអត់លេងជួយមកបងចាំនេះជួយមកព្រះអង្គព្រះអង្គជួយកូនចៅអូយបងប្រុសអូយបងប្រុសមួយបងអាយយអស់14000ឲ្យគេដាក់50000គេដាក់12000 ចង់បានរាយយកមកចាយ ចង់បានហៀឲ្យចាយចាប់អស់មែន ចង់និយាយថាចេកនឹងទិញថ្ងៃមុនណោះទៅអត់បានយកចេញទេវាភ្លេចជាប់នៅ pass up គេដល់ឥឡូវទៅយកបេះមួយមកញ៉ាំ មកឡានឈួតនោះចាប់ទៅណាវានោះ What the fuck ចូលម៉ែខ្ញុំមកពីការវិញមកលឿនពេក ចុះវិញគ្រូអៀមមានទាញដៃខ្លួនឯងអត់ អូទាញអត់ទេអត់ទាញទេគាត់គ្រាន់តែឆ្លៀសរសៃដូចគ្នា អូដូចយាយនឹងថាទៅសៃដែរតើ ទៅគ្រូអៀមឆ្លីថែមអូ speaker មួយណាតាណា Bluetooth បានអា Bluetooth នេះមួយគេងលេងប្រយនេះណែ2កំប៉ុងអូ3បាទឥឡូវយើងថា on the way ទៅវត្តបាទខ្ញុំចង់ថាឥឡូវណាដឹងមួយទេឥឡូវគឺយើងដើរធំឡប់ review វត្តតែ review សមិនសំថ្ងៃម្ដងហ្នឹងអូយដូច steel ជំនាន់2016
Ba mà. Ba. Tới ta. Ba. You know, this shit hits so hard. There's this go by, I don't know, pena ban another hello when there. There's I don't have pena thử ban tới lên tiết. There's oh, từ xa. What the fuck, like, but right now I miss them so much, but I'm too busy with my study and after school, I don't know if I have time to link book or not, but yeah, it's so sad though. ហើយរឿងអីដែលសែតមួយទៀតគឺទៅលើនេះអត់បានឃើញអាចប់ដូចមុនទេគឺអាចប់ Chop. ទៅហើយ Bye bye. ហើយ waiting for my ចូលឆ្នាំ vlog see you guys Bye bye. Bye bye. À chậm. Bye bye.